Ngahlangana ngiphethe emaganweni umfana wami lesi ngiyakutshela wena. Shaya nyalo. Ngesibona lesi babe sifunile. Sikahle kakhulu lesi. Sinhle kakhulu. Manje awuqhazeni la msebenzini kungakhamba kahle. Hey, sambonani kumakwakwa nendozana. Oh, mkhulu. Wena mfana. Say man. Inkosebenza nya. Kia mkosebenza man. Namba mkhulu hela mkhulu. Akuli wala man. Akuli wala. Sasa wote jangan. Mfana lo Lokana. Wote jangan. Okay, school. Mafale leo kutoka na msebenzini. No, lo mfana hapo akalale na utena ukakalale lo mfana ufika nabo sikhumba batokhiya. Wena wena umdala kule wena umfana umulale ngaphandle hayi la msebenzini. Angiyini ngisaba kanjani friend kuyasana Ufuna sikiyase sesitolo. awufuna pass la usonzela ngiva Sukuma. hayi hlala kunjulungu hayi basukhumate hayi ufuna mfana wami hlala kahle la nawe manje ngakutshengise ukuthi lelo abafuna manje amaqhefu kababa mawashini nawe manje lokwenza ngitshele lenhle manje ngiyakuhlupha manje hayi Anani babe ngibukela ukuthi ngumfundisa. hayi mina ngifana umfana kweleto kubambe ibhomu la kubambe first vele umrayise ushamile Ngakuthelele bakumvile ngimfushiteni ngokushitona bekacabanga ukuthi uthimeti. na unyenzi into nje angibenzi ngichephu la Jesu lelo daze komfele lembulelo na ngawu nje sika lesagila ngabe nje kube ngiboshwe ngivulele ngakenti lo awutshela mfana ngahle lenzela kwenteka ngamne ngizale ngikhepu angazi waqalaphi kwayapi kwentekayo Babe yathina na ngisikhulu. Ngayo yonke lempilo nami nje kahle kahle mina ngifana nomuntu lomali. Sikhumba babe lana emva kwakho. Wabita bonke abathinzelwa bona lapha besikole. wabita ukuthi obasathisa phansi Wabita umhlangano wathi kufanele kusolvele inzaba. Ade wazi lesitulo vele siyafana. Wahamba vele kwafika lapha yafika inzaba vele yangahambi kahle nalona bekakhuluma ukuthi sakhe isitolo namthotheni athi sakhe awagcine vele sikhumba wathi kahle hle ngibani lo lenza isitolo ngomkhweli ngomthoseni umthotheni lo ungenalo magunye imbuzi za lesitolo Hali angasekhazi lesitolo magunye imbuzi ungenaphi yena ole kwalo mkhweli kwanomthotheni ngomkhweli namthotheni nje lapha bongithi base isitolo sabo namthotheni thina isekabhadela hayi nenza yangidida mina silungisa sithini nyalo kusenje ngaphanya sengumsimvo lo ngoba sidapho kula tot la sibanenza besitolo na sitolo naso basemkhulumile bekufanele angangishaya no lapho vele ugangile into kwahle ethele mina ngabe bengikhola ngafuta babi kanje ikakhulu babe kule ndlu lena nje uyashaya ukuthi nela indlu ephothe emaqale nelokushaya iqala kule ndlu le so vele into eliqala yini ngove ngileva ngikho songi2 ungitshela yabo kahle isitolo sakwenteka ngaso kuyakuthi nekwenteke letinqwazi takhona tikubanya tingathuthi umkhulu na uthunado but kuleso sikhathi tikiyati kusikhulu njalo mina ngiyafika kuwe nje ngathi ngiyafika sitokhuluma yahlangana wena magwimbuzi mdumadombane lo ngithe ngitolo lo manje angathi uvulwapi hey baba into tesilungu leti ngwami lo bantu banjwe ngevani lapha ngilathi inzaba la man la komba ukuthi kuvulwa man komba ukuthi kuvulwa Hey man yabo uvile bekele so tangibhadala 50 rand ukuthi ngimsele into yakho abamelo lokufika la so ngicabanga ukuthi abadami ngidawuvulelwa ngibani yisha le man awutshele makwapho ungibitana nje ngiphuthuma phela ngoba mina ngisithine nawe sesiyangale ngiyowunika i-assignment ukuthi wena sota ugadza kunalkona nani so ngibita ngala na wena kanjani uyonginika ini cha phela mina ngathi ukuthi wena ufuna ukunika i-assignment ugadze likona ngale store nakuna so ngibitela yabona le assignment leshock ilethela mina ngidayidlala engidlile kambeni ngifuna ukuthi nayo la msebenzini wena ufuna na kudla ngudlele khona le kanye ngifuna ngihlale la nawo letha lo assignment okay ungibitele unengcina malanga nayo yeba fethi
ngenzaleyo unengcina malengayo yebafethi ngenzaleyo babala fiti nalabagobela bathi ababoni lufa yamsamo ulengcina malengayo ulengcina malengayo bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami masibadlala ngami bangisale nalena ngihamba ngifuna sithundi sami. Oh lalela bakuyimbuzi lo kahle wasofike so ngiyaqabana nawufika la ngifuna sibhekale inzaba store sinani stop imizaba store thina wasayicetha ayikapheli ke inzaba store ensi ngihamba bize ngihamba ngolungisa umkhosi emagani le mangibuya la ngizodlile emala lami lebuhleni nangibuya la kakwazi ukufika wasikhumba la kwa Titatimvo ngiyakutshela wena sikhumba awu nefu ngiyakutshela yonke info kuvule nje wena so manje ngokuzasangubide ngivuka umoya dada stand lalela ke lemvo leyo ngoba ngathi kuwe mina tawuhamba siyele nolkhehla lokho siyeni fike sibula lamaphepha ukuthi vele angiwoni vele ukuthi vele stro sango olkhehla manje sikhumba ke bathi bayile ke le baba sibayile manje lo ngibuya mina tena balebwa le ngikhaya stro sivulekile fike ngasivala mina tikhat la kimi bese ngakhiya no kuvule ngebengeve lo msimvu lo khona vele stro sangisivale lo msimvu lo bese nginibita nonke yebo niyasihamba esela phansi ngizale inkinga lena ke ngisakhamba ngimntu ofanele tikhe nako nje lasebambele sebanjwe khona kahle hayi sikhumba ukugiletika hayi kulula angathi mina ngiyabonga nje ndothe madvotseni wena wena dvotsa wena hayi no magimbuzo esikhathi wena umuntu utapho ukuyama mina uningada uphila khona dvotsa makwabo awuthengi blingi enze ngiyatsho mina noma ukuthi umfuna umaphethe wena la bengibatshela bafike nje siqala lesicebuleli ngaqale lesicebuleli phela licebulifike la phela mbambe amawashini embi kwami ngize siqala waqala icebuleli yathi ngizafuna ngibonane nalo sikhumba sikhumba miyekele nasikhumba thina naye sikhumba besinema arrangements before namona thanda so nake fika la lapho lesingizwe okay thina besinet inhlelo nasikhumba yebo manje fika ke nala khuna mina bese ngiyabuya kuye la singakayi le awu matlo sikhumba lo basihamba bemhlangano le sikhumbulula sikhumba singayi le funa ngimbone kuqala sikhumba ya nako lokho kungasida ya ngadotha afika phahluke lento lombuko wakhe ngathi hashi le ya uqinisile ngoba phela mase kube kanje flow ngathi ave ukuthi nyalo nje into funa sende ngisikhumba otherwise wena setha ukuthi namhlanje ngashona singawubamba umhlangano namhlanje lesitory safuna lishone sivuliwe sithe simagwenya imbuzi sisebenta hayi ke asibambe lapha bayake la kosilapha nyana kukahle semhlanganweni ke la abana kuphiwa ubhaya la yo nesithaze kuqala futhi singangena emhlanganweni sibike mlende ngamunye abe khona la kulomhlangano ngathi ukuthi bebofuna iprayer ngawusitshele sazila mina ngifuna ukuthi ungibitele makule mhlangano namagwimbuzo kuye kuthandaze kuqamhlangano okay awumani thandaze kunento uzokutikilele ungakateni before umhlangano utawuhamba kahle ufuna vele sisicale sithanda emthanda sibike kulomdzana okay asicimede ngiyawuthandaza hayi thaza mina thandaza makhona okay thandaza besicimedeni tumete siyabonga ke mvele nqandi ukuthi udaba nathi la nasiqhaza sidabudla la ngesihlale singahle amen yabona ke nyalo ke ngase sihlangela indzaba lenkulu nasitolo nasi ngani sitawudliwana egcinene hayi sawubona khona sikhathini sawubona khona nasitolo nasi la
Sinza sicadulule ngongeni bite nonke la ngoba siyakufaka sitolo la Mtsotseni siyakufaka amabhembuzi siyakufaka sikufaki mina sitolo sami sikufaki akunenzaba lokho ayifaki phela info yakho akunenzaba so ngomuntu ebuyani la stand past la sikhumele nzaba le sihleli past sonke la ngoba wena mbabe wami imfulenye mina ngihlupha ko lana hayi ama customer akasanginikete kuthula afucala leminyango uthi imvota mina ngifuna ufuna tinseti la stolo hawu nani asasitaka yabona ke labo nyakwabo banyani isithi yakho angivele utsengakhona utsenga ini abevela atsenga yatimbela lo muntu akathenga atoshe tsenga store khona lokumele kunengivela lesitolo ezivalo lo siphondona la lithi nakho ligama sinyana no wabona wena mawalo lo muntu akade leti nyanga tiyasebenzisa silungu thina sisebenzisa sithengisa tibhoshe sithengisa ngebhakela uyakufika wena ufika nje kahle khanza vele ngekunamajana wala sikenini begcoka kanje nama ngimathi ndawuva ngaye akunenza ukwendla agqoke ngayo usomntwana uphethene emaphepha safusela mimbitela ithi ndodla abantu lani ejele tsala uvele ufika utangani ngiyacela nje ngasemhlanganweni okhasi lapha nje engicikithe Channel Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport abucala sange sebaze bangisithi uthuni lapho boy kuno 2 years ngikugulile manje ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni officially ngicela ukuthula lishonile amasokla amahle kasiphinze sinamukele sinivusele uhlelweni dibekele sive we don't need kufa la eSwatini nje mako akasuse lento yakhe emakofini whatever yini wena mbukeli longakusho kuleni ndzaba lesikhulumisa lomuhla asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature yabo bese bafuna ukudvunga emaswati tingqondo ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Ekaya lalela leli bangeli ekaya bugela leli bangeli awuleli bangeli abokoko ukanya kukolami awukanye usipa awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo insimbi yesibuhlongo
livangeli labokhokho litabe lifikile kufenjwa lifundzwa ngiso sathi saseswatini makhanya ngiphinde ngilithi ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo etawukhula lobo ekhanza ukuthi ke besolwe ngiyo ngine tinyanga netangoma sonzelani kuze ndobona ukuthi ke akusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba nani nithi dano letitsingekile ukuthi libe khona la mhlabeni lathi Libito lami ngifoster wamaseko ngiqhamuka ka-Commission of Companies. Foster ka-Commission of Companies indaba bayalabo emabhizinisi. Utanga lutho wena ngicela chaza kancane bandabachazi. Commission of Companies ngileti ngapha ishuwisha ema-rights ekuphatha nekuranisa. Mane ke mphathi wami Benza njengaleti tolo nje ngithi ngikhipha imvume asenibinze mani ngumushe mani uthi so uthi ke mnumzana ngiyaregister letinto tati ukuthi dabani umnikati wakhe ownership yale tinto akusinkampani okay awubinze mkhulu ubinze mkhulu tonke naloko lokuncane mkhulu njengaloko nje nikhipha salibamba ngalesiphethe mkhulu umhlangano phela amadoda leya nabo leqheqhu leli selwe iqheqhu leli commissioner ngafanga leqheqhu leli ngicela khuluma ngicethe khuluma ucethe besolo state office kuyangena tinqondo takhamuntu ngoba ngithi lesi nalokuhlala nje ithatha inombolo yakhe ile awubinze sithemese yabona sinetinhlelo red namaqheqhu sako ngalo ngicela nje kufunza kafishane abantu abadzala nganabo into engabo bese ngihamba awufunza asebenza grocery ngilesitolo so ngilesitolo lesitokhuluma nesitolo lesi ulalele mkhulu angifundisheke kuvela ukuthi besakhethiwe gumbi yebo yena akasiregister kithi nje nguye imbeba tonke lithi dakhe yebo wase usinika wagwinya imbuzi simhlala lathi mbepheni uvela lathi mbepheni lekithi kushiye Johnson ungapapayi Mbuti umatela pula gumbi asenime awumkhwela angifuni bese ubheka lo phele timphepha leti ukwana nasidemza uhulumende nazi nasidemza maphoyisa la ngokuthi angifuni ukubangisivo la ngunyambuza akazange asebenza awubinze nawe so vela groceries khethiwe gumbi lavela usinika wagwinya imbuzi simelana ngebunjani ho ngubunjani yonke into ibhaliwe la nako bhala ngeSiswati nikhwela bhala ngeSiswati la hayi lokubathi bhalele esihlahleni lo emkhulu kahle kahle wena lesitolo lokubathi bhalele lalela mkhulu lesitolo samagwinya embuzi lesi uyashanya ngakutshela ngathi akhulume munye ngicela mina ungikhanze emnyango nginawuba ukuthi unothengisa kwabani emkhweli ufathi nini igorosa la bona ke ngicela mina ungikhanze emnyango mani emkhweli una yini uphethe isitolo sakho lesi sitoyibona bisala mina ngifuna ukubona ukuthi ngubani mayigumbi nala sibesibhatala wabukela wena konke ngibhatala amashezi kamayigumbi ngibhatala amashezi sewusiyakini lapho kubhula ngetimali nemagrosa la bhula ngetimali nemagrosa la buda usikhona wena sitolo zakho njani nakho wena dimali nathi magrosa nathi dimali nathi nguwe sokubuda kwenzela ngathi benza lalela makwapho
la yakuqala amaphepha musinamali yasakuwa amabona micasho ukuthi namuhla kutola kutamagwinyambuti ayikho le mali utamthola emnyango nesikhini lapha ukuthi abe lapha una magbosa nemali kuphela lapha abadala le amabhasi impika abadala Masho ngasikasikhiyela nesitolo ngoba kusuka kusekutholakala umnikati nesitolo. Hayi nani. Uphi magwinyambuti ukuthathephi? Mina ngihamba ke nyaka commissioner yamadoda niyova ukuthi la ngiwula. Akusibu la bakhuluma ngithi inkampani akusinkampani ndi. Kathi kanyenda wena. Ngikhulelela lapha nabuka ititolo amlalethele mboni. Umbosto Ngicela ukuphele wena. Ngoba bakutshela hamba uyobhadala lesisebenzi lelo wadropa le. Diesel. Hayi mali wena. Diesel mabuyana. Yabona abanyambuti umdiesel. Dikhiya ngathi nika amakwakho. Ngicela umfuza mina. Abani yena. Akuyela ngathi restore akuseso sakho. Letha valela asabe silele pasele koko. Akhe. Lesitolo samagwinyambuzi. Intutami lethi. Kude intutami makho. Hayi bani. Wena wasongena gijima manje. Ayinani babe ayinani. Ngathi weqinisile. Hey. Boqinise ngani? Yabona angisakhona kulala mthotheni. Etikuchayile timvuba. Nje timvuba bese tikubhamle. Nangikutshela babe ngithi kunalesimo lengimele ukuthi sisilungisela kuwe. Ngisuke ngisho kona lokho baba. Uma ngithi mina nginaleli bhawodi lelichachekako lokho lekumele kusilungise ngisuke ngisho lokho baba. Manje wena ke so ufala ufala tadla baba uyagijima ngishiya. Mthotheni ngicela uphangise bhuti mangabe khona lo ngakwenta. Hayi angisakhona. Hayi babe man. Ngiyahlupha manje calo mina ukuphilisa umoya. Yathi mangithi ngiyaqimeda nje. Ubona lesithombe sakhe. Oh yese. Ubona lesithombe sakhe na uvala lamehlo. Yese. Hayi kusile madoda. Inephela kakabinzi akhuluma. Tangendela kanjena ke baba wami. Lesihlati lengidakuneta sona. Ngifuna ukuthi usithathe. Hayi kude nemaphepha mani lana. Oh nali. Nala sisebenzise nali baba. Lesihlati lengidakwendela sona babe. Ngifuna ukuthi usithathe. Njengoba ngikuhlanganisela manje. Udahamba naso uye ekhaya. Na ufike ekhaya baba utangendela kanje. Bafika ubeke imali babetiko abe warm. Ubese usufaka sona la khathi. Uyakonjudisa ke. Landa ishini egezela. Yebo uma lamanzi sawumfaka lesihlati. Ufule konke lofuna kusho ukuthi lokwendekako uyakhweshisa manje akubulala. Dase soyehla ke uyalenda semfuleni. Na ufike futhi ungene la khathi emfuleni. Ufune nje manje lagejimango. La ngeke. Ungene la khathi baba bese uyasho ukuthi konke lokungilandzelayo lokulifile linyama ngiyakuzilida manje yasala la. Yangiva msibaba. Umuke nalo mfuna nawucedza lapho ungasabuka emva baba uhamba ekhaya. Yangiva. Thatha ke baba ugijima uphuthume lakhe. Unengcina malangnayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Unengcina malangnayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Baba la fiti na labo gobela batha baboni lufa yamsamo. Ulengcina malangnayo. Ulengcina malangnayo. Bangisale nale ngihamba mfuna sithunde sami. Asibadlala ngami.